Tunjukkan satu dua kesidah walaupun dalam kondisi yang serba kekurangan nyotu si kahanadi katuhat kalau nyampi nyotu tengah suasana tak kego nyorum lagu tak kego kamu oh salim misal Tuhan kepada urun si ilung inan agam yang katutukah Gadkes jina akan mencobakan satu kesidah yang berkenaan dengan tapi ingat Tun baru Islam nak dalam bulan Muharramnya nasabuh urau yang kebenan urau Asyura. Bulan yang kefun lam Tun Hijriyah letadum kisah sinan terjadi bulan Muharram letad risalah batang jaisiblo sejarah lahir neyur puasa li Rasulullah urau Asyura nyan sunnah Nabi urau Tasu'a pina pesunnah nyak mukhalafah ngan bud Yahudi urau Tasu'a bina pesunnah nak mukhalafah ngendut Yahudi urau Asyura letadum kejadian kendak bak Tuhan ke nabi-nabi Allah kesalahan pajuh bakul din angkat Idris ulangit manyang kejadian yang urau-urau Asyura Nabi Isa pi neme umanyang urau yang saban terjadi ba'asyura lebah Nabi Nuh lam iraya tofan kedih mesareng babukit judi Nabi Ibrahim Asyuranyan lam apui Namrud selamat Nabi ke Nabi Musa neputran kitab neputran Taurat urau Asyura lam laut mirah si Fir'aun laknat karamban Bandung urau Asyura lam laut mirah si Fir'aun laknat karambak jilid Nabiullah Musa Nabi Yunus dalam perut engkot ke Nabi Daud ampunan Rabbi gapuleh Ayub nibak sakit berat Asyura mehat dumyan terjadi kapulihnya
Nabi Sulaiman kendak bak Tuhan ura Asyura nepejet donya piba urawanyan arash roh kalam syurga nuraka fun nepetran ujun ubu mawai ada ura Asyura fun tren rahmat dalam dunianya dan jid Jibrail piba Asyura syahid di Husain dalam medan perang lampu peperangan di negeri Karbala ka syahid Husain penghulai alam kanda